Tukver show inaron thlen tu te chu Mercy Pet Care Ramlun Venglai, Isaac Jewelers Millennium Center, D3 Business Enterprise Ramlun Venglai, Fate Fitness Gym and Fate Tours and Travels Ramlun Venglai, MNR Enterprise Millennium Center. Mizo chin lung chuak te hi namno pangtak kum zakal ta mai atanga Christian ram zim takle nam tlem te ni maila achunga hian zirtur le thlir tur tam taka uma chungte chu he tuk version a hian kan thlir ho thin don ani tun trum tuk version ma sabera hian mishing thian thaber ui chanchin kan thlir ho don ani ranzinga fingle ngai nat omber mishing thian thaber le rinom em mi phatsan ve ngai lo chu ui ani ti ila kan soi sual om love mangai tu mitmeng le ril ru she thei ti tau thiam le pu te tlun thiam mishing ril ru mil ani a engti ka tangge mizo te hian ui kan lo vul tran ti zo na hi chan ol ai lo tak ani a mizo te nu na hian ui hi man lai atangin apoi mo em ani in thoi nan te sanu chuya tan te le drop nok naw ek ifai tu tan an mang thin ani ui hi tangkai hle ma se mizo te thimlunga din pun thatak alu alem lo aniang kan te khin thuwa le kan tung ka ma te meichia le ui pui chu lo rum lung oi mai ro se ti te no pang ho ui termin nam ti te kan lo mang to thina tuna ero chuan ui hian kan nuna mun poimo tak alu a chhozel ta a ui zun zam chona chhozela kan chung ko member ang hian an lo ni ta ani le piming te ngati em nge hetianga ui mangai ni Pathianin rannung tin reng te chung ho tu min siam abang in rannung hrim hi mangai da min pethuka tuna kaui phei chu kafa anga kanei ania pathian tang thiang lim intinat to lo na kha lalpan min zirtir na aman abang in kamangai lo theilo ani ro puile me ran le thil siam zong chung nung ber le ho tu min da na kha ri ruwa lo chiang thar tina ni mo ye ro puile me angai na velo tu tan chuan over po ti hialang azuna wai te chu aphuar tel si a kan AI tha kan pe a tuipui ram USA ui chu thaber chi Paris Hilton ni uite ina ei angte po kan lo ei tir ve ta zel bok ani mi then khat phei chuan ui choman ringota thlakata cheng sing chuang po kan seng hial ani lom ni ui zun zam hi avana te reng em an thlawang hola ana i ui mel chiat nen ti chuan ruati na veng theian ti chu mi then khat te chuan an ui no te to tak takin an shala sumnar thatak ani bok ani chuti lain Punjab MP chuan an kholai ui chu Mizoram le Nagaland ti ral arot trikota huat thala viaw ma se hot hei kan ni silo ui sa e nam kan nitlat alom kan tia ma se mizo te hi ui sa e nam kan ningai chem ma lai kan pi le pu te khan ui sa chu in thoi nan le damdoi tan an manga ani lo chuan zumun sa ang chawangai ani a ei tu te hi tlem te ni in vokle arsa te anga mizo mi pui nol pui ei ani lo awangin ui sa e nam kan ni lo anti ve tlat ani mi then khat chuan an cho ani lo ui bridge tha cha chua kan war ta hle a khovela ui thaber ber te chu kan kot la ya anin pel suang to ani Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Rottweiler tor chale chak tak Germany ui chuan vor konfita sipai le police ten nu chui atan an man tangkai anei tu te pangai thei em ani kumso ma tanga som ni lai dam thei tu rangai ani German Shepherd Alsatian Tiako Bok Heipo Germany chuak kumsom kwa upa beram veng tu atana man harwang le zam thatak ani thun sakya top tur anilo kumsom pakhat chung dam thei tur angai anni Labrador Retriever Newfoundland ui sakaman tu te chhor tangkai thinani a America rama anvul na satber ani eidu tak zaidam nun nem takani kumsom pakhat dam thei tur be sei anni Golden Retriever ui mulbuang chip zaidam le lomcho em Scotland chuak hi sapel na an shwaina sa hle a American ho ui du ber pol ani kumsom pakhat chung dam thei tur angai anni Great Dane hei chu Germany ui paliat ui lalpa tia an chan sak mai ma se zaidam takan ni kumruk atanga kumriat dam thei tur angai anni
American Bully, Sikboxy, Kalboxy, kumsang kazakwa somkwa vela Pitbull Terrier le American Staffordshire Terrier breed, Thapul ania US Twak, Uitsaktak kumriya te changa kumsom pangatsung dam thei tura ngayon ni. American Pitbull Terrier, Hercules ang may sakle pekcha Pitbull tiya ko may duat takay an kolman lo chuan lo may ro lulul le indu tak an ni awangin train chavya wangche kumsom pani changa som paru kheng dam tura ngayon ni. Saint Bernard, Beethoven Subway film Muknam takami Book chasi Sapalian buong thung ang may 2 fing takan ni Switzerland Chua kwalzin hiam le vak vai puituan ni kumriya ta changa kumsom thleng dam turangay an ni Pak Amel ani natlom na adu omreu ania kovela ui upaber zingami BC zalivel da ito China chuak nge mai exercise lak pui vakan ngai lowa mishingan ngai na vulan nuam reu hle achale mai chuar te khitify thin ro kumsom atanga som pakhat andam thin ngayan ni Doberman Germany kumsang kazakwa vela Britain pian na le zam tha mayan ni veng tu tak an ni wai tak ma se thuoi tak an ni kumsom atanga som pakhat dam tur be se an ni Siberian Husky Vuram ui kan ti mai vuram an sorchin ani awangin an tha aza exercise lak pui no man ti hle ani sapel chin ani awangin an bula omran tung te laka ven ngai kumsom patni atanga som panga dam turangai an ni zo ui harwang tak som hau taklo ram wachal nu chui thiam chomumal elo po in kar khat chung fit taka thei turangai an ni kumsom atanga som panga dam thei turangai an ni zo ui hi mu turan wang to hle ani nang ni putu chu eng award nin don hi American Pitbull Terrier Best of Breed Award ka andong ani chuan eng tinge hetiang breed ker hi thanchan pakhat na chuan an mi je hi ka duwa enge an harwanga tin missing an ngai na mema ma se pakathan ne chan boka chu an reputation ni achia ta wang hian mi enge mi chuan ui kol anga te an ngai ta khami wang ta khena kol lo ani ti kha improve nan khan kat ti be do hai azai ta me ma chuan hei nang zo ilo boy em sino ta de poi zaya doctor ni boxi hunte nei mingting ye ian kol man tak tak kami a timetable hi ka seta mo zinga chopek hunde tlaya office ban ve le chopek le zana hen ka wak puisi abokta kati khan chuan in ni khata chopoi thum de ka pe ti khan timetable kha ka siam sam sama an ngai na dom ka the ui hi mo chuang chuan in kan ning lo ni ati boy se te min ning ve de uchinem ning lo ka an mani eng lo ha ni ka hak lel thei lu tuk ei office ate po ka ho chak ho ma ka chak chan te pon ni ve mo companion tak tak an ka te papia kan pakat na chu in putu hi best of breed te in lo donga lo mom he me ingting ei train dan train dan hantia hamian movement vel hami anan plan vel hami diktur hian kati pui do ber chuan i wak ngai em wak ngai zinga hian kan wak pui thino doctor te hi in mungun em mungun angem wa chuan karon hal zel official thamo official thaya khongai ria tir chin in ka siam saka in chunga ta chuan nom asan bai compound in name ne in chunga azol tha ta chuan ka da ka hunga an mani in fiam thai turin te khan thirin ka hung ko na ani le helaya tel tur hian in buat chaina saem tun tum cho buat sai na sa ve thaw ma se kan man each breed has a set standard. How did the standard evolve? It evolved with the breed's purpose that they were bred to. Like a German Shepherd should herd sheep, like a Labrador should retrieve birds. So on and so forth. So the standard ensures that the dog remains in a physical condition which allows it to do the duties it was bred for. So when I judge, we judge each breed against its standard. Plus we check for that there are no physical infirmities like deafness, blindness, lame or anything. That's how, and no aggressiveness. Okay. So, do you think we have good breeds here in Mizoram? You have good breeds and good specimens of each breed. So far, I haven't come across aggressive dogs, which mean
The dogs are taken care well, they're in no bad temper, which means the people are also very nice and sweet. Ando min vatilim ama ro chu engkim hian side B anaya he kan we zun za min a puar velo te tan hi chuan nok an lo ni le tlat mai dan keng ko tu te hian in rol angai ta vengtin VC in action an la ta chur mai nei tu te tel lo ui kholaya wak chu man thei poisa fine tin vaccine pek chuan we film ko ro ti tar te ani a mitam tak tan chuan heng tu pek te hi ava thovin thak ron tak engwangi nge heng tu pek te hi chuan ani chan thatak ani nge yang ui te chu an noksak ani mitam tak tan chuan ui se wanga local hin tamem kaltame engzat tinge local ni khata hian atlem bera panga achang chuan pariat som velte ani chuan no pange puitling tamjok nau pangpo puitling po an ron kalve ve ani chuan in kholaya nge nyang in chung lama an se thin compound na hian ani deu tlang puya uian thlung tlang pui to a ma se engeni compound chung valeng lute khatyang khan kholai taka se hi chaw tam lutuk lo jok compound chung a him turanga ya pon la se thoni chu tur chuan ni le course hi an lakim thinem an lakim tura ngai andia voi nga hi a course complete chu anita ma se kashelole amante hi tawa chuan ani le ui shi hi a hlomem ti meang ui se hi a hlomem mishing tan alaom tu na chuanin treatment thattaka pek vat ani lo phei chuan thi na ani top mai ani chiu to hi chu hlom na nep deuh lo mo kha chu kan soi thei lo a venge lo kha kan soi thei box si lawa chuwang chuan ui se local to hi chu ui kha vaccine an lo pe ni point kan pe vek heta chuan ani le ui chhuwa kha phi nge ngai dan atha khati le lo mo me Sakte hui kal do na. Hey, ui te thar ka nia ka len pui vel me me. Ui, van cute em. Vaccine te la to em. Vaccine la ka ngai ni. Ngai thang sa ge ni to. Ta niat ling ve check to. Tha kha ta tin to chon lak thei to reng alo. Baka wi nei te chon en kol that ve te ngai sin a pul shi te ve me tur sin. Ani mo tyang te chu lo ngai lo khya nge ka la ka nga. Mercy pet care om nun veng la ya son clinic oma ui mo mo chi tin reng om ve kalom. Doctor thiam tak tak te ran thut chil reng boka. Ani mo ka lo shi ve reng hai ne mani chon min kal pui lai manem. Man lo turom chon le nem. Mercy Pet Care hian iran mamo tur song ate bera tanga alian ber thlengin akim veka quality chi sang kan nei bok tin khovela ui chu thaber Royal Canin Science Plan le rules te authorized distributor kan ni a wholesale le retailing kan pe doctor thiam tak ten an thut chil ranga ui tilak chulak le surgery chi sang kan ti thei renge hey le chungmoi le sang chuan chu tron tlata wow 92.5% silver purity Mizoram omchun mipale mi chetere omkim na silver le non silver quality thabik le common law wholesale le retailing kan pethei ania imported bag dangdai tak kan nei boke local vatte asial chi akan zuarania December come to me. I hope I can see you now. Isaac Jewelers Millennium Center D38 3rd floor lift atanga chwa chia velama pen phe hey ba ka hian MCM Market Cosmetic Doorbul chia Zion Street branded made pay khokle thomno puitling le no pangha kim takin kan nei boke kumtina I Indiam na kuminchu ka in lafit to ang iti kha puitur che in Faith Fitness Gym chuan rimchang kan siam sakchi asin trainer chatak tak India ramazir na chaper atanga train chuakin an enkol dietitian thiam takin a thutchil ngal bok ani chumai ba ka Indian Institute of Tourism and Travel Management Delhi atanga tourism zir chuakin a thutchil boka air ticket booking cancellation frequent flyers siam
passport siam le foreign group tour kan siama Thailand tour lo tling taka kan buat sa inua me thla hian Israel tour kan buat sa le don ani a local masa apyang du sak an ni ang Fate Tours and Travels from Dunveng Lai Biaklana Petrol Pump opposite PWD Bank 9615-833-526 8575-142-075 Sansin lo mom kan ron thlen don se u Mizoram malay tur ngai lo ma se kan mamo si ka kan nei ta na tho na le khom puilian le bui pun na aman si sarkar pol le mimaltan heng item sang te hi le turin kan ron chop chu asak che asin traffic safety cone queue manager aluminium le plastic reflective safety vest message plate barricading tape safety goggles wheel locker chachi life jacket mitin ta na man thei adang po ala tam mai rangkal ve phot mai te chu mai ba ka ran chu thabik po kan kol ringania tin ice cream softy machine le soda cold drinks machine po kan cha thei ringania min ron pan ve chin te quality mila aman kan siar hi nang ma awang chau ani MNR Enterprise D18 3rd floor Millennium Center phone 9774844515 LG LED TV hi alei to ten anjong chang na chan ibi chiang ang miang trek den chiat ve mai thei ani lo sikle sa in thak le nong ten an na tho an ti khai lak lo IPS panel thachi an man awangin an tlo bi ka an ke harbi khovela TV pan ber OLED curve TV chun po LG company chuak ani LG refrigerator te that big na izir hole lo ang atui ek ve mai lova karen na hello mai baka karen suin ati buai lova stabilizer man angai lo le zel company dang na ivelo world record evercool technology and mga hewang hian karen omlo po in chome hun re tak anwong thathei ani door cooling system an man awangin bottle te hi fridge dang ai le tam takin avot sak ani Mizoram LG service hi India ram pumpuya top 10 atling phangat ani kan chapo pui lova ma se kan inchuan ve na ani authorized LG distributor D3 Enterprise JK Kenglota Building D3 Mission Van phone number 2340590 Mani samzai nge mai amun lawa point content laya mi wi kan kut laya alo ringot mai phei hi chu thilom tak ani lo ina hon vele alom takamin zuana min lo lom tu ni ma se in leng chen khatte thin ur taka alo ba ule alo hap chin de hian tha ati khura kotlaya uiba upa min run pan te hi thil rap thak tak ani kholai tiral tri ani anzu na wai velo tan chuan ati bayom a ui nei ina chuan kan lengam lova get pon atang te in kan au chwa lom chang te atam ani achang chuan an ina han len chang pon ui mul kan thom nu faya te kan thom nu tha te abeta heng te hi thil nin tak ani ui na se to te chuan uyan muin an doin an thabar ui se hian thil poi tak athlen ani andam chungin ui an tri to thin ani le ui te chu an wachep ve an tong thei si lo tuin nge an thawang hau ta ang le an kongkal mai lo pet emo lo vom du tok kan la box si thil reng a hian side le bi kan ti kha dan bok hian heng kan ran te dik na hi alo hum hal ve tlat ani mi ui ruk te le mi ui lo sharing te hi kan ching amitam tak hian shemna dan te hi omem ru shim hi India dan shemna dan te Indian Penal Code a hian shem thei ania mo a shemna chu thlathum te kan ti kumthum mo kumthum thleng ani theya tin kum sari thleng po mi in chunga tanga ru chu ani shim chuan shem thei ania entin an mi ui kha i ruk duwa wangin i chul hewa emo sarangin i thlem chuak ani khan kha ruk ani to tin ani chu ani le mi ui an ruk lo le tu kha shem theina dana omem thil ruk hrim hi sereng chunga ruk ani ti sereng chunga kan lo le sak ani chuan a le sak tu te po kha thiam lo kan chang theya kum thum thleng lungin atan theini omjia chu sap tong takin dishonestly receiving stolen property in there chu sereng chunga ru kan ti isiat reng chunga mo i lei lui ni chuan lung ini tang ve thei tin ani chu
hei ui se hi luar em a he a ni le ui se awang hian nei tu te laka case file ve them ui nei tu te ta na nge kan mo purna ma sabera chu mi tang te ta na nok sak nem ti lai kha kan thre tang aya chu wangin mi uin min lo se ta ang sela mo kha ui ya kha anei tu ina enge a encol that lo ti mai la a control that lo wa mi dang nun na ta na lo ma mo mi dang liam thei tur hong zonga om tir kha chuan kha ui nei tu pa kha ti mai yang control tu kha tlaruk thleng lungin tan tir thei nia cheng sang khat thleng poisa choi tir thei ni bu kha chu chu section 289 IPC khan NJ kani chumi tur chuan case file tur chuan FIR thei lu anga ya mo FIR kha police in an lo register anga chuan investigation ten tianga chuan kota athiam lo na kha proof ve ngai don ni ui nei tu kha Mizoram kan ran phur dan hi he abik takin ui te hi sumanunga hian bora a hian an khung deuh thap zela he hi dan kal aniam Prevention of Cruelty to Animals Act nuaya khan ran ngai sakte mo hriom tur tir te tu lo ta hriom tir tir te thi tur po ni sela ngai sak chiam te an phur dan ko nga po hriom tur thai ang ber phur kha a phal lo hrim hrim a kha tiang ti nom kha chuan FIR thelu thei le kania police station ai bera FIR an thelu tanga chuan police in thil amo phur tu kha an man thei ani PFA hi enge nia a chanchin tlang pui min shil them PFA hi People for Animals ani a Mizoram a hian kumsang ni pasari din ani People for Animals in a kan ti ber chu animal rights movement ni in ran dik na chanvo hum haltu ani a ran ti du da le ti sheom hi ado tlata ran bai vai te atan pui thina tin heng tiang ang nung cha te sheom tuar thei le na tuar thei te an soi thei si lawa chumi te ta na tong chuak tu kan ni ranwai me ni angin uibi ka hian enge tu na hanin malak na Wibi ka hian malak na hi atam ema ama saberin ran intal sakte in ruk sakte heng ang hi atam me case chuan apani na chuan wi bo anei tu zon sak anei tu hne na pek lete tin apathum na chuan bazara du ina wi no te sen me ni leng in an thut puya chutiang ang te chu apui bula omrwa lek thakhat lek te annia chung ang chu sarkara te anmania te awareness campaign kan siam to a sarkara te regulation fel fight tak siam tir tumin sarkar te po dor kan tu mek zela du ina lo brita lo zwara du za chiara hetiang ang breeder license nei lawa mani thu lo kalpui hi theipato pa malak kan tum hei tun lai ui chua khap chung chang a hian enge in ngai dan ui te hi chep in tm o sarkari na wi chwa khap asiam chung chang hi thatna tam tak po oma wi nei tu avul tu te in thla da tam tak an ve thowa tin wi hlau ve shim te po mishinga ve theya chuta chuan a thave thowa mai ro chu then khat lai veng then khata chuan wi anei tu ina an kai te po hi khap ani mi alwa heng te hi inge lunga vom ti te lo pet sak an wi kai lai te lo pet sak ti te tin lo aunom na te tok te pon ve thowa tin henga hian anei tu hi tam tak zo khian in chwa khap ti wang hian an mamo ang tok exercise pe a chwa pui te hi an ti tur ani a amai ro chu ni leng ten an thung ringot meya heng ang hi chu Prevention of Cruelty to Animals Act kan ti tu na kan dan bo chan 1960 PC Act 1960 hian a khabura a phal lo pur ani le ui vul tu te hne na thu cha ineyam o wi kan vul don hian kan share drink tur chu kan family member tin ten wi hi kan du thevem ti hi apoimo ema tin an tet buk lai chon an lom em an ron liana an zun le an ek te zirti ran ngai hei puti training kan ti ang me te hengi mi then khat chuan an peile lawa noksak an ti le a an lo liana midanga te an pekwal le a
tin then khata chuanin wi khanin mamo tam tak alo nei ve ani entir nan cho pek te po an ngai ve renga tin tui te pek te an ngaia I tin votan ti te pon puan han thwa te tin mangai na mu tir te tin enge kan enge kan pomani ti an share te kha ngai ani chutiang ang an emotional needs sang te kha kan pele thei si lawa tin then khat te chuan phai ate omsan mei te amo pe mei tur te khang kha chuan anei tu ma sai a sherenga wi hian a mangai ema heng ang zong ngei to in tin William chuan compound zau te an lo mamo a khang te kha kan nei lo ani chuan a tha mei ti wang ringota kan din munin azirem ti hi tin ka teima to kem wi ke en kultura hian amomo ang a physical needs le emotional needs hi ka pe thei angem ti te hi an don ve nga ya wi te chu tlang puin kum som pani te andama William te chu tlang puin kum nga kum ruk ania chung ang hun chung te po chu ka thei angem he wi tan hian ti kha in ngei to ama support se a tha a ro pui hle mai kan lom lutuk wi kan ota lak mai hi chu ol amaro chu enkol nga yan ni ti shereng ila kan zawai kan hlim tlan thei nan kan ui te hi enkol ila chuti chuan Mizoram hi eden thar nuam chu ani nge yang